dari tutu-tutu ulama dudo sampai teruk kedih bak tabi'. Sampai teruk bak tabi'. Tacok ju tingkat ulama abad yang ke-6. Qala Sultanul Arifin, berkatalah Sultan Arifin Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah fi kitabihi, dalam kitab beliau Al-Wasail fi Syarhi Syama'il, dalam kitab beliau Al-Wasail fi Syarhi Syama'il. Syekh Abdul Rahman Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau, nama kitab Wasail fi Syarhi Syama'il, menyangkut dengan kelebihan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Jalaluddin As-Sayuti digelar dengan Sultanul Arifin, makna sultan raja, Arifin orang-orang yang makrifah Allah. Urang makrifah Allah tingkat tinggi, urang yang lam ati ke hanya Allah. Kun beliau ma min baitin au masjidin au mahallin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu bi ahli dhalikal makani wa ammahumullahu birrahmah wal mutawwaquna bin nur. Tidak daripada satu rumah atau satu masjid atau satu tempat, baik rumah atau masjid atau tempat, quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bak masjid, tempat atau rumahnya dibacakan maulid Nabi, yang dibaca sejarah tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mertanya tentaji pertama yang dibaca berjanji, zikir berjanji yang athojih maulid Nabi, ataupun batanya ceramah-ceramah tentang maulid Nabi. Kun Jalaluddin As-Sayuti pada rumah dan masjid atau tempat itu illa haffatil malaikatu, kecuali dikelilingi oleh malaikat, bi ahli dzalikal makan, pada demikian tempat itu, di tempatnya nyantun malaikat kekeliling, nyan kelilingnya keliling karena daripada kasih sayang. Wa ammahumullahu birrahmah, dan kepelengkap akan mereka urung-urung yang nampak tempatnya oleh Allah birrahmah, dengan kasih sayang Allah. Hana methiro pun yang hana kena kasih sayang Allah, yang nampak tempat masjid atau rumah yang diadakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mutawwaquna bin nur, dan mereka dikalung, tawakun, dikalung mereka dengan cahaya. Jadi terkalung pada leher tentai, iaitu cahaya. Kemudian malaikat-malaikat yang mengelilingi orang-orang yang hadir pada tempat itu, mereka itu yusallun, mereka berselawat atas orang-orang yang adalah orang itu jadi sebab bagi membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wab hinanna diadakan maulid naruh tanyo dalam sababan na andil tanyo, walaupun bacut sababan, urung-urung yang na andil goknya dalam peringatan maulidnya nyan urungnya kena
selawat daripada malaikat. Yang tabah kun Syekh Abdul Rahman Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah taala. Kalian tadrek ju ulama ulikutnya. Ya, kau ke ulikut. Qala Sirrus Suqati, berkatalah Sirrus Suqati rahimahullah, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Siapa yang menuju berangkat kepada suatu tempat, yuqra'u fihi, pada tempat itu dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka sungguh dia telah menuju kepada satu kebun daripada kebun syurga. Siapa yang menuju, kata Sirrus Suqati, beliaunya tokoh sufi, pada tempat yang tempat itu dibaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menuju raudatan min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun syurga. Yang kata jak lagi kata jak bak kebun syurga. Tanya tajak peng 25 juta. Apa tajak? Tajak Madinah. Truk Madinah di samping menziarahi makam Nabi, maka datang dalam raudah. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah, ke Nabi. Di antara rumahku dan mimbarku, di antara rumahku dan mimbarku raudah, satu kebun daripada kebun syurga. Maka payah guna peng 25 juta untuk datang dalam raudah Nabi di dalam Masjid Nabawi. Kun Sirrus Suqati tu mentang yang ijak bak sebuah tempat yang tempatnya dibaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh-sungguh, yang gekun sungguh-sungguh biar ragu tu faqat, maka sungguh-sungguh dia telah menuju raudatan, sebuah kebun daripada kebun syurga. Li'annahu ma qasada dhalikal mawdi illa li mahabbati rasul. Pakan sungguh dia telah menuju kepada satu kebun daripada kebun syurga, karena sesungguhnya tidak yang dia kasat, dia tuju tempat itu kecuali karena kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanyo tajak kanan nit hati tanyo, dorongan hati tanyo karena kecintaan tanyo kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakan kecintaan tanyo ke Nabi, karena Nabi tanyo wasitatul udma, perantaraan yang sangat agung antara kita dengan Allah, dalam menerima hukum-hukum Allah. Taturi Allah karena Nabi, taturi tatupu yang gayulai Allah, tata tepuro depat tanyo pat jino ho menuju pu yang sediakan Allah. Yang mana mendum andai kata hana kirim Nabi, hana mungkin ada puan. Apabila masalah gaib, masalah gaib, maka bersyukur, bersyukur. Maka Allah keperahlah di kudusi, abdi hai hambalung lam tashkurni, ligata golom lung ati tasyukur lung, idza lam tashkur menyogata golom tasyukur, man ujriyatin ni'matu ala yadayhi, menyogata golom tasyukur urang yang datanglah nikmat, yang berlakulah, yang datanglah nikmat melalui tangannya. Maka tidak disangsikan nikmat paling agung, nikmat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala alaihi salamu, dan sungguh telah bersabda Nabi alaihi salam, man ahabbani, siapa yang cinta aku, kana ma'i fil jannah,
dia bersamaku nanti di dalam syurga. Datang tanya bak tempat maulid Nabi ya, karena kecintaan tanya kepada Nabi ya. Nabi ni berah, man ahabbani, so yang cinta kelong, kana ma'i fil jannah, ada ia bersamaku di dalam syurga. Yang taukan tokoh sufiah ya, namanya Sirrus Suqati, yang dalam kitab Jami'ul Auliya, Jami'ul Karamatil Auliya, puluhan disebutkan karamah beliau. Hang gebi karamah li Allah menyotutu ke salah. Karena karamahnya sebagai untuk menguatkan tanya umat yang hana menempat dengan Nabi ya, bahawa benar mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kan Nabi mentang Allah nabi kelebihan, iaitu kejadian luar biasa pula itu kepada Nabi yang untuk gepelemah tambah keyakinan tanya ya, benar Rasul gebila Allah keramah kepada aulia-aulia, kepada ulama-ulama menyokun gak nyanyo kan menang gebi keramah oleh Allah kan, kerana beliau berdusta. Karena keramahnya kebukti ridha Allah kepada hambanya, yang tanda keramah, satu kemuliaan. Kemudian ulikut juga wa qala al-imam Yafi'i al-Yamani al-Yumna Yumna Yamani, wa qala al-imamul Yafi'i Yamani, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana, siapa yang mengumpulkan, yang menghimpunkan untuk maulid Nabi ikhwana, saudaranya seiman dan seagama, taundang urung, wahayya'a ta'aman, dan dia menyediakan makanan, undang urung untuk makan, wa akhla makanan, dan dia menyediakan akan tempat, dipersilahkan kepada tempat itu, wa amala ihsanan, dan dia berbuat ihsan baik kepada orang yang diundang, wasara sababan, dan dia itu jadi andil sebab bagi qiraah maulid Nabi, ba'atsallahu yaumal qiyamah, niscaya membangkit akan dia oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma'as siddiqin, bersama siddiqin, wasyuhada wassalihin. Ya, kan Imam Al-Yafi'i Yamani dah bersapat, dah undang ikhwan, dah sediakan makanan, dah sediakan tempat, berbuat baik, dan tanya jid kesababan sebab naruh tanya kenan sehingga na acaranya yang ba'atsallahu, gebangkit akannya oleh Allah pada hari kiamat bersama siddiqin wasyuhada wassalihin, wa yakunu fi jannatin na'im, dan ada orang itu nanti di dalam syurga jannatun na'im. Nyambankeun al-imam Yafi'i al-Yamani nyata ulikut dulu wa qala Ma'ruf Kharqiyah Haddasallahu sirrahu, bergusti li Allah akan roh beliau, kan beliau, man hayya'a li ajli qiraati maulidir rasul, siapa yang menyediakan karena untuk membaca maulid rasul, ta'aman, dia menyediakan makanan, wa jama'a ikhwanan, dan dia menghimpunkan saudara-saudaranya, wa auqada sirajan, dan dia menyalakan lampu di malam. Itu lampu, disediakan makanan, kemudian diundang, wala basa jadidan, dan dia itu memakai pakaian yang bagus, wa ta'attara, dipakai parfum. Tanya pakai parfum royan, walaupun merukan hana, kalau yang pakai pakaian baru, watajammala, dan dia mempercantikkan dirinya. Urangnya cukup dari itu urang. Melut urang minggu urang satu akoh
Untuk pun untuk mulut hari dan tahan ya beliau parfum ban pakan mandi pubutnya kan karena ambung kan tapi ta'ziman untuk mengagungkan bagi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk diperaya bagi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kun ma'ruf kharqi hasyarahullahu, niscaya gehasyar gegiring akannya oleh Allah nanti pada hari kiamat, gegabung ma'al firqatil ula, bersama golongan-golongan yang pertama daripada nabi-nabi dalam golongan-golongan pertama ada golongan nabi-nabi kenan gegabung wa kana fi a'la'iliyin, dan ada ia pada setinggi-tinggi ilin. Pakan gegabung kenan al-mar'u yusyaru yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Nya Nabi berah. Seseorang nanti akan dihasyar dalam mahsyar, digiring, dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Pakan disediakan makanan, diundang ikhwan. Kemudian itik lampu tadi, dipakai pakaian baru karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya dihasyarkan, digabung bersama Nabi. Wa man qara'a maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukah fiddah kana aw dhahaban wa qallat tilkat darahim ma'a darahima akhar waqa'at fiha al-barakah wa la yaftakiru sahibuha wa la tafarrahu yaduhu bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyokan muka masalahnya. Nyo masalah tik peng. Kanya ile. Wa qala al-Hasan Basri, dan berkatalah Hasan Basri, qaddasallahu sirrahu, wadattu law kana li mis la jabali Uhud dhahaban la umfiquhu ala qiraati maulidir Rasul. Kun Hasan Basri, kun Hasan Basri, yang tabi'in. Wadattu, cinta aku, kasih aku, andai kata adalah bagiku itu umpama gunung Uhud, zahaban, ada mena ube gunung Uhud milik leung ube gunung Uhud. Pakai ke ube gunung Uhud. Ketika Nabi tanya membicarakan tentang kelebihan amalan, nyola Nabi yang diumpamakan de ube gunung Uhud. Gunung Uhud. Sebab gunung Uhud gunung paling panjang di Jazirah Arab. Gunung paling panjang dan paling raya di Jazirah Arab iaitu Jabal Uhud, Gunung Uhud. Dia panjang 7 km. Dari jangkau Matang. Yang jak umrah atau jak haji nya hana betul-betul je. Hana betul-betul dan yang patah pun Gunung Uhud. Hantruk jak. Tenggai bukan hantruk jak ba habis Gunung Uhud. Jadi hana betul-betul Gunung Uhud sambung. Maka Gunung Uhud panjang. Gunung Uhud. Maka karena panjang raya, maka diumpamakan bagaikan Gunung Uhud. Maka kun Hasan Basri, andai kata long gebila Allah nama long ube Gunung Uhud, la umfiquhu, sungguh akan aku sumbang emas itu ala qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan lu sumbang Gunung Uhud nyan untuk membaca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada menalung muhbinan
nyan long tumbang untuk perayaan ihtifal memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyan kun murid khalifah yang ketiga iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, iaitu Hasan Basri. Tik tak